ubanza umbwira icyo utekereza kuri bariya bana bari hariya. Hari umukobwa bigeze kubaza muri Miss Murenge aravuga ati iri iwanyu niki wokorayo ngwe yo kwamahagurura umuhanda wakubakisha ngo zubakisha imihanda niba mutora kugira ngo abariyo bazabona aho uburyo bahunga. None wowe abariyo canke nawo nk'ababandi ngo no bakurayo. Oya je sinobakurayo kandi ndabashishikariza kandi mbakomeza n'imitima yabo kubera bafite ihame ibyo babakora. Yes. Kandi ndabashigikiye cyane. Yes. Ikindi sibo bonyine bano bari ku ntambara hariya ntago ari bo bonyine n'aba bakobwa baba bagaburira baba bashira ibiryo hariya bari abakobwa bafite imitima yindi ntarabona dafite bene abakobwa bariho muri aya mahanga yiwacu bari muri za makeup Imana imbabarira bafite imitima yewe abo bakobwa Imana ibahumugusha bimukoresha umwana we yizariye bwa buzima wavuze bw'uburetwa. Yego. Nk'akari aka video nyine ukabona umwana utarageza n'imyaka 7 barimo bamwikoreza umupfuko w'umucanga. Nakuru uwo mwana akabona ku ka video umukuru wiwe yazamusukuma gutyo ntazamwiyikira. Ya. Kandi nawe biragoye kuvuga ngo azagire n'umutima mwiza ku bandi bantu. Hazagatese mwebwe mutamvuganiye naye nkoreshwa ibi ngibi. Mwebwe niki? Uwo mwana azakurana umutima mubi kugeza apfuye. Yes, twonge kandi twaje mu kiganiro cy'uyu munsi reka dutangire tubaramutsa aho muherereye hatandukanye abaherereye mu majyepfo y'isi amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera zuba tubahaye intasho ariko kandi tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri Mike muri kumwe na Etienne Mutabazi aho ndi kumwe na Dem ari kuri kamera. Hanyuma nanone ku mashusho yacu murimo murahabona umujene w'umunyamurenge tugiye kubana nawe mu kiganiro. Nanone kandi mu kubaha ikaze reka mbibutse kuri mwe mwese mutarakora subscribe kuri Blessed Family TV ndetse na Jonathan TV show. Kora subscribe kugira ngo nubundi ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi. Hanyuma kubatameze neza reka nongere mbibutse nkuko dukunda kubivuga ubuzima bumeze nk'igitabo babugiye bufite amapage agiye atandukanye. Uyu munsi birashoboka yuko waba uri kuri page itameze neza ariko ejo nejo bundi uzaba uri ku yindi page y'ibyishimo n'umunezero aho uzaba wumva noneho ku buzima ari uburyohe. Reka rero ngukomeze kandi nkwifuriza gukomeza kwihanganira ibyo bihe byaba bitameze neza waba urimo. Hanyuma rero nkuko nabivuze murabona umusore mwiza cyane kuri kamera zacu. Hanyuma reka tutangire tuganira nawe. Bimeze bite papa? Amahoro. Umeze neza Kabisa. Ndabona ibyishimo ari byose ku maso. Birasa nka biragaragara kabisa. Nibiri ku mutima nabyo. Ufite morale yose. Kabisa. Witeguye kuganira n'abantu badukurikiye cyane. Asante. Ndagira ngo rero utangire ubibwira baze kumenya uwo bagiye kubana nawe mu kiganiro kuri uyu munsi. Ku mazina nitwa Mugisha Eric. Ndi umugorora w'Abanyamushaka kabumwishwa abanyabyinshi b'Abagigi. Sokuru yitwa Bitwenge. Data yarashaje yitwa Gasebineza. Yego. Kuzi kwivuga cyane kandi umwana w'i Nairobi wageze Nairobi ryari? Nairobi twahagize iwacu naho twahageze muri 2008. 2008? Uko nti wari umwana mutoya? Nari umwana muto cyane niho nari ndi mu wa kabiri primaire. Mu wa kabiri primaire? Mu wa kabiri primaire. None ukabuzi kwivuga bingana utyo? N'ugukunda iwacu nazo bigomba kuzamo. Ariko nakuriye ruguru. Muco urawuzi neza. Narezerezwe na kaka. Warezwe na kaka. Ubwana bwanje kuva ku myaka nk'itatu kugeza ku myaka nk'umunani gutya. Nakuze ruguru aho bita ku Ndondo. Guturana n'abakikuyu n'abajaro ntivyigeze bikugiraho impact ku buryo utabasha kwivuga bya Kinyamurenge nkuko wivuze? Kubera makanisa ubushuti bwa bene wacu ivyo nivyo byankundishije bene wacu kurusha aya mahanga yandi. Sinzi nko kwirata. Banza ari naho tugiye gutangirira ikiganiro. Hano ndi mu kureba abana dufite turimo turerera hano. Yego. Hatwe tugifite n'abana bakiri bato. Usanga umwana adapfa
kuvuga ikinyamurenge ngo bimworohere, niyo akivuze aza akivuga ariko wumva arimo agihengeka, akaba ashobora kumva ibyo uri kumubwira, ariko iwe kugira ngo azagusubize nyine mu kinyamurenge nk'uko bigomba, ukaza wumva yagitambitse. Hanyuma wowe birumvikana wigiye primaire hano, ni gute uvuga ikinyamurenge bikoroheye, yewe n'ibintu bimwe na bimwe by'umuco ukaba bikurikiranira hafi, ukaba ubifite muri wowe? Icyambere nje ndavuga ko navutse muri systeme reka nyite ngo nziza. Natanga ishuri ntinze cyane. Natanga ishuri muri Uganda nko muri 2007. Nico gihe natangiye ishuri. Nari mfite nk'imyaka ndari myinshi, yari imyaka 9. Ntangira muri pre-unit, nigiraga kuri AZ pre-unit muri uwo mwaka umwe nize amashuri 3. Uko byari bisobanutse ko nari inkuze, ntabwo naza njana n'abana batangira hariya bafite imyaka mitoya kuvuga ngo babyumve vuba. Ico ngicyo nkakizana muri systeme ya education. Ari ukuntu systeme ubu nyine ya education dufite igoye, ndabivuga gutyo. Umwana asigaye avuka imyaka 3 kera akaba mu mutwaye muri baby class cyangwa muri day care, ibyo bakunda kwitangaha muri Kenya ngo ni muri day care. Agende arigishwa n'umwarimu w'umunyakenya, arakina n'abana b'abanyakenya. Yewe ninda natashe na nimugoroba uramushiriramwo katuni y'abanyamerika, nugira ngo urakora igitangazo uramushiriramwo akili kids y'abanyaswahili. Nta umwana karakura yavuga izindi ndimi bimworoheye mu buryo bwa katuni, ibintu yareba mu yakinana nabo, mu gutangira amashuri vuba kubera karatangira kwiga ibitabo byanditswe n'abazungu. Ukumva ko umuco ubuzima bwiwe bwose buri ku ishuri. Kuvuga ngo umwana natangira afite imyaka reka tuvuge ngo ni 6, akubita imyaka 8 ya mbere, reka kindafata nkanga muri Kenya, imyaka 8 ya mbere muri primaire, afate kandi indi myaka 4 yo muri secondaire, afate indi myaka kandi 4 yo muri university. Uwo n'umwana uba hanze, uwo ntabwo mubana mu nzu. Kandi nanga muri Kenya ukumva ko twigira muri boarding, twiga tubayo, dutaha icyumweru kimwe, twakorishano tugataha ukwezi. Ntabwo tubana na bene wacu. Umwana wayo ugerageza kuvuga ubu nyine ururimi n'abana bari mu makorari. Kandi yego ari bamwe tufitiyemo ubuhamya uko bahindukiye bageze mu makorari. Amakorari niyo yashaka nko kuvuga kandi twongeze umuco, twongere tuvuga ururimi rwacu, ariko ishuri ko ririca umuco wacu wa kinyamurenge cyane, kubera kuko twigira iwacu. Ico cyo ni ukuri. No kuvuga ngo nko kuri wowe ku giti cyawe icyakoroheye muri byo nuko watangiye hano, ariko deja ikinyamurenge cyose kindimo ukizi kikurimo. Ariko kuvuka navukiye muri Byura muri 98, ariho navutse mu ntambara yo muri 98. Navutse gucya icumweru ca kabiri, ariho batewe, ariho na papa nawe yahise n'ubu nyene niho ntuye, sinzi ni foto yiwe. Nico navukiye muri Byura. Pole sana. No kuvuga ngo mzee yahise yitaba Imana ukiri mu cumweru ca kabiri maze kuvuka, uko nawe ntanzi. Pole ni sana. Ariko bazakwereka ifoto nimba zihari wenda zosangamo kuzibona muri iyo myaka biba bigoye. Hanyuma ndagira ngo use none nkugiye kuduha experience ntoya. Mwana w'umusore w'umunyamurenge, birumvikana wavukiye muri Kongo, ariko navuga ngo imikurire yawe yose wakuriye hanze ya Kongo cyangwa se mu mahanga. Bimeze bite? Uzumva ute, uzakira ute muri wowe kumva ko ufite igihugu cawe ariko ntiwemerewe, urasa nk'utemerewe kugituramo, wakuriye mu mahanga? Iyo experience hano uzawumva muri wowe mutima bimeze bite? Urakoze ku kibazo cyiza. Ariko nanje icyo kibazo nari ntarakibazaho nje nyine, usibye ko nakibajijeho ntabwo haciye iminsi myinshi maze kucibazaho. Nagiye ku ishuri, ikintu ishuri ryanyigishije gutera imbere ku giti cyanje. Nibagirwa iwacu,
nibagirwa bene wacu naniga sinite kuri bene wacu nkati nje mfite gutera imbere ngateza umuryango wanje imbere abana banje kumva ko biri ahantu kuri njewe ku giti canje. Ariko iyo umuntu amaze gukura ibyo byari mu bwana, iyo umuntu amaze gukura abona ko umuryango ari urera abana, umuryango ni urera nako ubwoko nibwo burera abana, nibwo butanga umuco, nibwo butanga uburere. Rero ubu nyine niho maze kubitora nkavuga ati reka nkunde igihugu canje. Je nigishijwe mu buryo bwa capitalisme, ni nka kono bivuga muri capitalist. Ariko kindaza kuyanga ubu nyine. Yes. Kubera ko ndabona intambara ziri mu gihugu cyacu. Igihugu canje gihari araho navukiye no hagaragaza, araho papa yaguye ndashobora kuhaba kandi bigaragara ko ariho navukiye. Ariko icyo gihugu kikemera nuko uhwanira ubu president ariwe wabaye nk'uwa kabiri, so ntiyahavukiye, nyina ni umuzambia, ise ni umuji wo muri Grealish n'indari muri Greek. Uwo muntu bakemera ko yiyamamaza ku president yewe akaba n'uwa kabiri. Ariko njewe nkimwa kuba ahantu nje nifuriza kandi nanavukiye kandi nanakunda. Ntavuga ati nje kingiki gusa ntago ari ikibazo cyo kuvuga ati n'ubwoko gusa bwabwicwa, ariko ari ibi byihishe inyuma. Noneho bituma nja muri research nkatese nje navukiye so nkwegeza mikoro ndavuga tese nje navukiye nati navukiye muri Sud yo muri Kongo. Tese ni ibiki byabihabera nati hariho intambara kirategwa niki. Noneho ga nicyo nashatse bati Kongo iratunze, ico ni ikintu kizwi ndakeka n'umuntu n'igifu anga hanze cyo bimenya uko Kongo itunze. Natese ubu butunzi bwo muri Kongo buri muri Sud kurusha uko buri muri Nord cyangwa uko buri mu bice byo muri Kongo ibindi bice. Ati okay ninda ariko bimeze. Rero ninde ubyihisha inyuma kuko kuvuga tubwire tese ko turagwanira iki. Ejo bundi nabonye video y'umwana w'umukongomani, si umunyamurenge, ntago ari umunyamurenge, yazakoreshwa mvuge ngo nuburetwa kuja kwimba cobalt biba muri buce bya Lualaba na Katanga, Hot Katanga niho babyimbira. Umwana karasukumwa na mwene wabo hafi kumugwisha hasi, hafi kumukubita inshi kugira ngo afate bamukoresha ubwo buretwa bwo kwimba izo noro. Hari abana batatu bavukira mu buryo bwo muri Sud Kivu cyangwa muri South. Umwana wa mbere navuka ise nibatamwica cyangwa nyina ngo bamwicire mu nda, wice uwo mwana ari mu nda ya nyina, uwo mwana akavuka afite chances 3. Yes. Chance ya mbere arakora ubwo buretwa, umwana utari hejuru y'imyaka 10 arakora ubwo buretwa bwo kwimba izo noro. Narokoka akavuga ati njewe ndigwaniraho, njewe nta muntu ukora aka kazi karangoye. Arinjira afata imbunde yigwaneho, bamurasa apfe. Umwana wa gatatu ari wo njewe uri no mu mahanga, ndashobora gusubira mu gihugu cyanje kubera nta mahoro gifite. Ndashobora kwigira mu gihugu cyanje muri systeme y'igihugu cyanje ngo menye ngo nikiye kibazo cyakihabera, bigatuma mba mu mahanga. Biragoye kandi bica n'umuntu intege. Muri abo ndagenda nkubazamo wenda kugira ngo abadukurikiye baze kurushaho kubyumva. Uvuze mu bana batatu barimo babyiruka, barimo bavuka kuri ubu nyine. Yego. Reka mpere ku mwana wa mbere waruvuze. Wa mwana uyu munsi uzirutse yamara kubyiruka, agitangira ku inshuke bagatangira kumwigisha no kumwumvisha ububi bw'amoko yandi baturanye.
hanyuma yatangira gusa nk'ubyirukaho gatoya ataragera imyaka, harimo n'abo nza mbona bari mu myaka ndagira ngo no munsi y'10 bakamuha imbunda. Byatangiriye kuri ya stage yo kumuha ideology, bamwica mu mutwe bamubwira ngo aba naba s'abantu ni inyamaswa, aba ni babi gutya na gutya. Baramwishe mu mutwe, hanyuma bigezeho noneho bamwatoke tangiye no kuba n'umugabo, fata iyi mbunda nuzozura nawe sozumurasa cyangwa uzamuteme cyangwa uzagire gute. Noneho ukavuga ati ese reka tutaravuga kuri uwo mwana, uwo muntu wabimushiramwo uwo mutima wo kwica, wo kuvuga ngo ubu bwoko ni bubi, ubu bwoko bufite amazuru ameze gutya, aba bateye gutya, aba bateye gutya. Uwo muntu ninde? Uyu mwana ararengana, n'incuke yewe ararengana, kuvuga ngo umushiremwo ubwo buruzi, kuvuga ngo umushiremwo uwo mutima mubi. Uwo muntu wamushiramwo ninde? Kuri wowe rero ubuzumvute kuri aba bavyeyi, kuko wa mwana afite abavyeyi nibo navuga ngo bibanze bamuha bwa burere bubi, yamara byava ku bavyeyi bikaja kuri ya societe b'abantu bamukikije, babaturanye n'inshuti z'umuryango wabo. Bari abantu babona bate, ubona utebo uburyo barimo bategura avenir yabo cyangwa se future yabo? Nta kuri uwo mubyeyi cyane cyane future y'abana uwo mwana ntabwo ninda intangiriro yiwe kera bayishe, ninda umuzi kera warapfuye utagifite icyo umariye, ntabwo uzana imbuto nziza. Umuzi kera wapfuye ntabwo uzana imbuto nziza. Rero ninda uyu mwana koko yayabyagwa n'umubyeyi wayo umwangisha ubwoko runaka. Tureke inzangano sico n'Imana yaturemeye, twaremewe kuba umwe. Twigisha abana kuba abana bakinane na bene wabo, bakine abana bakine bageze ku myaka yo gutekereza, none bavuge tese niki community ibura mu gihugu cyangwe muri rusange, babigishe gukinana nkuko natwe dukinana nk'abana b'Abanyakenya. Ntabwo turumva ko dufitanye ikibazo n'abana b'Abanyakenya kubera twize gukinana nabo. Bumwe ntabwo banadutandukanya twegwe nabo, kubera twiganye nabo ntibadutandukanyije, ibo bigishijwe neza. Ariko kuvuga ngo iwacu turacyatubwira ngo bangaba ngo bafite ngo amazuru ngo ameze gute, ngo bangaba ngo bafite ngo burebure ngo bumeze gute, tugende dukuremwe iyo mitima mibi, sinzi icyo twikanze. Tugende duhumurike natwe, twigisha abana bacu gukunda n'ibihugu byabo. Nico nje no basabira, twigishe gukunda igihugu cyacu, tugire n'ishema, tureke amacyakubiriye, twe twenyine turiyanga, tureke kwiyanga twenyine, dukunde igihugu, dukundishe ngo wa mubyeyi mu yandi magambo uwo ari mahemukira ni wa mwana, ni wa mwana yahemukira kandi n'uwiwe n'amaraso yiwe n'ejo hiwe, ni wo mwana uzamurera. Azamurera babagwana, azamurera babamurasa iriya mu kibira, soko nyine azamurera gute? Uzasaza numara gusaza ninde uzakurera? Uko amuhemukira birasa na wa wundi uri bukoresha umwana we yizariye bwa buzima wavuze bw'uburetwa. Yego, nk'akari aka video nyine ukabona umwana utarageza n'imyaka 7 barimo bamwikoreza umupfuko w'umucanga, nakuru uwo mwana akabona ku ka video umukuru wiwe yazamusukuma gutyo ntazamwiyikira. Kandi nawe biragoye kuvuga ngo azagire n'umutima mwiza ku bandi bantu. Hazagatese mwebwe mutamvuganiye naye nkoreshwa ibi ngibi, mwebwe niki? Uwo mwana azakurana umutima mubi kugeza apfuye. Twongere duhindura uburere, tugarura imitima. Hanyuma Mugisha, reka noneho tuvuge kuri wa muntu wundi wa gatatu, wa mwana wundi wa gatatu. Ariko iwo turasa nkaho tugaruka noneho mwacu mu Banyamurenge. Uyu munsi dufite ibihumbi n'ibihumbagiza biri mu mahanga, biri hanze ya Kongo. Hanyuma muri byo harimo abana bakiri batoya nkamwe murimo mubyiruka. Hari abagize amahirwe yo kuja mu mashuri bariga, bafite ubwenge nk'uku kwawe. Mutekereza mute ku gihugu? Nk'umwana uri gukurira mu mahanga, wumva ute ejo hazaza noneho hacu hiriya muri Kongo? Ubona dufite kusubirayo vuba, uri mu kubibona gute? Mwumva mwebwe mufite ikihe cyifuzo nk'abana? Ku giti cyanje no kwifuza no gusubirayo nejo biba byabishobotse. Ku giti cyanje sinzi uko urubyiruko bagenzi banje ko bafite bene uwo mutima, sinzi uko bafite gukunda icyo gihugu cyabo bigeze aho ngaho. Yego twarize
twarize turi mu mahanga dufite no kuzabona utuzi twiza ariko je ndagenda ngukorere ekonomi kugereze nko hanze ninda dufite dream yo kuzaja kuba hanze muri Amerika reka tuvuge gucyo muri Canada muri Australia ukazaja gukorera ari amadolari reba ekonomi yanyu kuntu imeze uvuge ngo se uzasevinga ngahe urya ngahe nubwo wayikorera ibihumbi 4 ku kwezi cyangwa ibihumbi 5 ku kwezi ntabwo bifite kukudevelopinga mu gihugu cy'abandi nubwo wo bukorera ibihumbi 10 ku kwezi ntibifite kukudevelopinga mu gihugu cy'abandi ese inzuzi wabo na amafaranga ngahe urebye nuko ninda wakorera investment zo kubaka muri Amerika inzuzi wabo inzu ya maki ndakeka wogura ku giti cyawe ni $100 n'ibihumbi 100 by'amadolari uzabigeza ryari amalone bagiyemwo yo kuzabishura ibyo bintu byose bagiye kudevelopinga muri iwabo nibyiki ntabwo ufite kuzaba umukire ngo uzakirire mu gihugu cy'abandi rero nje ndakuvuga ati kundi iwanyu cyane garuka ukore investment iwanyu muri Afrika ukorere muri investment iwanyu Minembwe kandi ukunde bagenzi bawe mureke yewe amacakubiri yagiye muri twarikanze amafaranga ni nk'amafaranga yadukanze ubu muntu bwacu butuvamo bwa bufura bw'abanyamurenge ni nkaho bwatangiye gushira amafaranga yaradukanze ubufura bwacu burashira tugira amacakubiri hagati muri twebwe washaka umwe yashaka kudevelopinga ntashaka ngo wundi ngo nawa developinga ashaka kwigira kigange yemwe tugarure bwa bufura twagiraga kwa kuntu twagendaga mu misozi umuntu yakomanga ku muryango wawe utiwemere ko agenda atanyweye amati wanyu tugende ngureke ngo umushitsi yamagenda aciwanyu nta kintu muzimanye agende gutyo iyo mitima mu mahanga ko twayiga na amafaranga yabaye menshi cyangwa yabaye make yasimbizi ngo niki cyabuze kandi iriya ntitwagiraga amafaranga menshi kurusha nuko tuyafita kandi suko nuko hanga tufite na menshi cyane two kwirata gutyo abasore bagenzi banje ninde ufite protector ninde ufite ibyo wahugiramwo business zawe kura ukuri utekereza gusubira mu rugo ukure utekereza gufasha mu rugo ntabwo nje mbona mwishema ryo gusirimbira mu gihugu cy'ino mu mahanga simbibona mwishema simbona mwishema ryo gusekera ingiyi igihugu canje cyabuza amahoro simbona mwishema nta shema mbifitemo ahubwo no sirimbira ejo bundi mbona umukuru wacu hariya yarasirimbye naje numva koko uyu ngo ari we mugabo ugomba gusirimba kubera yasirimbiye mu kanisa iwaba ahantu arinzi uwo ngo ni ufite ishema yaho yasirimbira naho senje ndasirimba mu mahanga ndasirimba sirimbira iki iwacu babicwa babatotezwa kubera ikintu twese nk'abasore twohura hamwe tukavuga ati arico tugomba kugeraho duhure tuvugane yemwe duhure tuganire nk'abasore tuganire tuvuge tese ninda ari economy tuyigire gutya ninda ari religion tuyigire gutya ninda ari education tuyigire gutya turi mu mahanga twarize abantu bafite ubudoktora bafite aba masters dufite za degree duhure ariko tubashe gufatanya amaboko ariko dufasha iwacu apana ngo duhure dufasha ibi bihugu by'amahanga dusubira iwacu urakoze cyane kandi nibyo birababaje gukurira iyo uri impunzi ubu nyine wowe wagiriwe amahirwe yo kwigira mu gihugu gikomeye nk'iki ngiki ca Kenya turimo hanyuma mu gihe ubashije gusoza amashuri yawe birababaje kumva yuko akazi umwana w'umunyakenya mwarangirije rimwe ntabwo twabona akazi yosaba ntiwogasaba ntabwo no gasaba na nubu nyine je no guheza ubuhamya bwanje hari utuzi twatunsaba ubwene gihugu bwa Kenya kandi ari UN ntabwo yobumva hari abanyakenya nabo ntibobumva kubera UN ga nayo ifite gihagararo hariya ari akazi nje ntogenda ko ntabwo wogura ubutaka hano muri Kenya kuri alien card tivzoshoboka alien card igutungira gusa ubutunzi gusa ushobora kujana woshobora kujana ntabwo ariko kuvuga ngo kuragura ubutaka ahangaha muri Kenya biragoye kuri alien card yani magambo ibyo dukora byose tubikora ariko dutekereza iwacu of course iwacu ni iwacu ubu uri muri Amerika Australia Canada Kenya hehe ariko atari iwanyu menya kuri impunzi ubuzima bw'ubuhunzi abe niyo wowe ufite amafaranga
ariko birababaza cyane kubera ko hari ico utemerewe gukora mu gihe umwene gihugu acemerewe no gutora aba bayobozi batuyoboye muri Kenya se twobatora bo aho ntituza bo boshobora kutuyobora beza barusha bo batoye ariko ntacyo twobivugaho tugomba gukomeza mu matora yabo muri business zabo muri education yabo ntacyo twohinduriwe abandi turi abandi nyine tugomba kumenya ko turi abandi icyo twoshobora gusa gukora activity wokorera ugahindura igihugu wohindura gusa iwanyu. Yes. Haraho wavuze uvuga uti abantu bagerageze babumwe bavuge rumwe macakubiri nta nubwo ari muri aba nyine bafite amafaranga gusa ubu nyine yageze hose bari muri Amerika barayafite abari muri Afrika iwacu muri Kongo ruguru still nubundi abantu baracavuga bigiye bitandukanye ariko igikenewe kandi gikomeye nuko abantu bovuga rumwe. Baza ari umugabo wavuze ngo nushaka kuja kuri uzajana n'abantu ariko nushaka kugenda wihuse uzagende wenyine kugenda wenyine ibyo uzahura nabyo mu nzira ni wewe wenyine uzahura uzabyirengera wenyine ariko iyo ufite abantu bagusukuma ku mugongo igihe cyari cyo cyose wogwa baba biteguye nawe kukuzamura kugira nabo ni igihe nabo nibagwa nabo bazakuzamura tugumane kandi bwa bumwe twa dufite kera. Mugisha yego urakoze cyane byo bashire kutugezaho. Icyo nashaka kukubaza urabona hari iwacu hari intambara navuga muri Nord hari intambara muri Sud hari intambara ariko reka mvuge wenda nko muri Sud iwacu hari abana batoya bangana nawe ndetse n'abandi bari munsi yawe n'abandi bagiye bakurutaho gatoya ariko ni ikigero kimwe kandi ntibaryama ntibasinzira nibo barinze kino gihugu hari iwacu. Abo bana ubatekereza hiki niki utekereza ku gikorwa bakora noneho warangiza ukabona n'abari hano wowe wenda ugize umwete wo kugaragaza ibiri muri wowe amarangamutima ari kuri wowe kubijanye n'iwacu kandi muri make waranavuyeyo uri mutoya wavuye uri mutoya ukurira muri kino gihugu wigira muri kino gihugu umenywa ubu bwose ubonye ni mu mahanga none abo bantu batekereza hiki abari ino canke se no muri Amerika ibo niki bo ubatekerezaho niki uwo babwira ubanza umbwira icyo utekereza kuri bari abana bari hariya. Hari umukobwa bigeze kubaza muri Miss Murengera avuga ati iri iwanyu niki wokorayo ngwe yo kwamahagurura umuhanda wakubakisha ingozubakisha imihanda niba mutora kugira ngo abariyo bazabonaho uburyo bahunga none wowe bariyo canke ndawo nk'ababandi ngo no bakurayo. Oya je sino bakurayo kandi ndabashishikariza kandi mbakomeza n'imitima yabo kubera bafite ihame y'ibyo babakora kandi ndabashigikiye cyane. Yes. Ikindi sibo bonyine bano bari ku ntambara hariya ntago ari bo bonyine n'aba bakobwa baba bagaburira baba bashira ibiryo hariya bari abakobwa bafite imitima yindi ntarabona dafite bene abakobwa bariho muri aya mahanga yiwacu bari muri za makeup Imana imbabarira bafite imitima yewe abo bakobwa Imana imugisha binzana ku mukobwa ari na sister yitwa Louise bakora Miss Mulenge yarafite igitekerezo cyo gufasha cyo gufasha abakobwa bene abariye babanyura mu mihango akavuga ati nje nshaka kuzabagurira ibyo bakoresha mu masuku yabo nyine hariya nico gitekerezo yarafite muri Miss Mulenge ariko ukuntu uwo mukobwa atahawe ikamba ndacabitekerezaho na n'uyu munsi sinzi ubwiza bagendeyeho simbizi kandi nkavuga ati ngakomera amashi kandi kuri ba papa bacu baba batuganira hariya n'abagore baba bagemurira hariya babicwa mu nzira bagiye kubagemurira abo bagore n'intwari no mu ijuru tuzabavuge n'intwari zikomeye twazaga rero gahangaha ugasanga duhugiye mu bintu ni nka tutatwibuka aba bantu bari hariya duhugiye mu bintu
by'amatiyatire menshi by'imvugo nyinshi zo gushaka gusana n'amahanga cyane mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo kwambara ninda nambaye ikirato cya Nike sibyo umwana yabuze kamambiri muri Kongo sinomugurira kamambiri y'ijana biragoye byaruha bikagera naho bavuga ngo reka dufashe iwacu ntitubitekereze kabiri ahubwo bigomba kuringinga kabiri mu mutwe wacu bavuze ngo hari abana babicwa bashaka ubutabazi bwacu barashwe ari abakobwa bashaka kugira ngo bakorerwe amasuku tugomba kubyirukankamo nk'abana bari mu mahanga ku munsi sinobura amafaranga sinzi abayobozi bacu b'urubyiruko rwacu ibyo barimo simbizi ariko dukeneye kugira ngo twicarane kuri ibi biganiro bya social media aba bayobozi b'urubyiruko bari aha ngaha mu mahanga bicare bapange bije bazaba batubwira tese iki nicyo dushaka kugeraho ubundi aya mafaranga dushaka kugeraho nayo tuyatangiye kubera iki ngiki habe accountability yo gufasha bene wacu dufashe bano bana bari hariya ninda twebwe twananiwe gusubirayo two turigana isawa ariko ninda twananiwe gusubirayo bariya bari hariya nabo tubafashe bahari bakutuyobora kuko amatora yaragiye kuhaba haje kubaho ibintu by'amacakumwe nuwango rero abantu b'abasore bakora batoye mu ngana ndetse n'abadakora benshi bafite amafaranga bagura ama credit niki wababwira ku bintu bijyanye n'imisanzu kubera ko imisanzu irahari iratangwa abatayitanga mbese wababwira iki mu batayitanga kubera ko babasore bari iriya bakeneye boots bakeneye amakoti y'imbeho yego biro sibyo kubera ko hari abararizamu hari ubundi n'ahantu y'imbeho aho bakeneye amasogesi sibyo nukuvuga ngo rero ukeneye ni isogesi 300 yawe buri kwezi 500 ubikoreye nuko buri kwezi niki wababwira abantu batajya batanga iyo misanzu okay ninda nje no bavuga nkaho ati maybe bazabibagirwa cyangwa batabiheza agaciro y'ibyo bakora ninda banabyibagirwa rero hagomba kuba ikintu gituma twibuka ibiganiro bituma tugirana twebwe twenyine bituma twibuka buri gihe bituma twibuka iwacu ninda ari ukuvuga ngo wagiye muri protector ntabwo ndi buhugire mu bintu bya protector ninja kureba kuri status ndebe utundi tuntu duteye ninda tudafite ibiganiro bizima muri za social media zacu mu buyobozi bwacu budukuriye hejuru cyane ngo bugire ama classes yo kwigisha umuco wiwabo indimi ziwabo nkuko batangiye babimbwira ngo abana basube bibagiwe indimi bibagiwe umuco ntabwo dufite babigisha uwo muco mvugira n'abangaba nabo wosanga nabo bazabibagirwa reka tureke kuvuga ngo tubacira iteka ngo ntago baza batanga reka tuvuge ngo bazabibagirwa kubera nibabona n'iki kiganiro bo kwibuka bagakora no ku mifuka yabo bidafite ngo gutanga ngo baza batanga ngo mu kwezi kwa kangahe cyangwa ngo kwa kangahe igihe wibutse iwanyu ukabona ko ari umwana waguye hari haruguru tanga ayo mafaranga yamagenda ninda ari 100 utanga ku munsi uritange niwongera kuryibuka nyuma y'ibyumweru 2 utange 200 ntago bivuze ngo bizabatanga ngo nyuma y'ukwezi ngo nyuma y'umwaka ngo nyuma y'ibyumweru uko wewe wibutse iwanyu ari kutanga amafaranga yawe siko muza mutanga se no mu makanisa cyane hanyuma mugisha turimo tugana ku musozo reka tugushimire kubwo kuza kugira ngo dukorane iki kiganiro ciza dusoza ndagira ngo usoze ubwira ubutumwa genera abasore bangana nawe bari kurwanirira igihugu bari iri iwacu muri gakondo usoze ubwira ubutumwa wabaha kugira ngo dusoze ikiganiro okay cyo nje no babwira no kuvuga ngo nibakomere kandi bamenye ko arico babagwanira ubutaka babagwanira koko n'ubwabo tubari inyuma tubifitiyemo ishema y'ibyo babakora turabasapotinga bakomereze muri izo mbaraga bakomereze muri uwo muco bakomeze bagwanira igihugu kandi bashikamye kuko turi inyuma yabo mu buryo bwari bwo bwose bwa support bw'amasengesho no mu buryo bw'amashuri twatwiga kugira ngo natwe tumenye ico tugera
tuzafasha igihugu cyacu muri rusange inzira zose ko turazigwanamwo kugira ngo twongere kandi bakomere cyane. Mugisha harakoze cyane mutoya twabanye namwe mutekereze muri ubu yuko afite ishaka cyane aho yababwiye ati nimuze duhaguruke buri wese afite kugira icyo yakora, abari gutanga imisanzu, hari abashoboye kubaho yani buri wese icyo ashoboye yumva yakora iwacu agikora. Ati nta bwiza bwo mu mahanga, ukire wakirira mu mahanga, nta mahoro wagirira mu mahanga. Dukore ino turi ariko dukore dutekereza kandi gusubira iwacu mu gakondo. Murakoze cyane, reka abakurikiye dukomeze